बाबा नाना भाई मामा नाना पा आमे समते गोटे मंदिर जाउछु आमे समते मंदिर जाउछु कोन प्रबल भोक तते आसा मामा के खोली देख मु कौन खाऊछ दइलु बोतल टा पुरी ହେଇଛି କଣ କହିଦେଲୁ ଟିକେ କଣ ହେଇଛି ତଲ ଫଟୋ ଖାଇଛୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି इधर मा भाई କଣ ତାର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଖଣ୍ଟିଆ ହେଇଛି ନନା ବା କହିଲାନି ତ ପୁଅର ସବୁ ହିସାବ ତୋର ମୋର କଟି मासे गला पिता पिटी ମାସେ ପରେ ପିଟା ପିଟି ତୋର ତ ପୁଅ ତ ନଙ୍ଗୁ କରିକି ଆଣିଛୁ ତ ପୁଅକୁ ନଙ୍ଗୁ କରିକି ଆଣିଛୁ ତ ପୁଅ କାହିଁ ନଙ୍ଗଳା କରୁଛୁ କିଲୋ କହିଦଉନୁ କାହିଁକି ହେଇଛି ତୋ ପୁଅ ନଙ୍ଗୁ ହେଇକି ହେଇଛି ସାର୍ଟଟା କିଣିଦେବା ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣିଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଗେଲି ପୁଅ ସବୁ ନଙ୍ଗୁ ହେଇକି ହେଇଛି ଦେଖ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ନଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଣ କହୁଛୁ ତୋ ପୁଅ ତ କଣ ଶୋଇଛି ନା ମୁଁ ଜୀବିତ ନା ମୃତ ଭାଇ ସେ ଦେଖିଲୁ ତ ସେ କଥା କୁହନା ଦେଖି ତୋ ପୁଅ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖି ନା ତା ପୁଅ ଅଛି ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛି ଶୋଇଛି କାହିଁ କାନ୍ଦା କରୁନି ତ ଶୋଇଛି ନିଦରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତୁ କାନ୍ଦୁ ନା ସେ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁନି ତ କାହିଁ କାନ୍ଦିବ ଗୋଡ଼ଟାକୁ କାହିଁ ମୋଡୁଛୁ କାହିଁକି ତୋ ପୁଅ ନଣ୍ଡା ହେଇ ରହୁଛି ଧନ ନଣ୍ଡା ହେଇ ରହୁଛି ତେଲ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ତ ତାକୁ ଗେଲ କଲୁ ପୁଅକୁ ଧରି ଗେଲ କଲୁ କହ ତାକୁ କିଏ ରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ତାର ପୋଷା ପଡା ପୁଅର ଆଉ ଦୀପଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉନୁ ତାର ପୋଷା ପଡା चॉकलेट खा ये चॉकलेट खाइले भल होइतबा ଭଲ ଚକଲେଟ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏତିକି ବୁଝି ସୁଧି ଚକଲେଟ ଖାଇଲେ ପୁଷା ପଡା ଭଲ ହେଇଯାଉ ତୋର ପୁଷା ପଡା ହେଲେ ତତେ ଚକଲେଟ ଦିଆହବ फाइनाल मंदिर पाखरे पहुँची जाइछु गाड़ी पार्किंग कर सारा पर गुगु केमती हाथ धरिकी धीरे धीरे चलुची देखंतु टोटाल एपट को भी अनौनी सी ता कम ही व्यस्त अच्छे तो देखंतु कौन से सब बुझा बुझी कले बस देखंतु कौन कुआड़े भ्यानिट फैनिट पकई चलछ मंदिर जाछ भ्यानिट पकई भाई कौटा कहीदौ ना पछरे आस चल माँ ए पूरा एंजॉय करुछि फुल एंजॉय हेबा देखुनु गगुआर पूरा एंजॉय चलछि पूरा नाची जाउछि देखुनु देख 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 ता बाबा सारे केम नाचुछि
ପା ତମେ ଦିଅ ଯା ପୂଜା अर्चना सरीगला पर फाइनाली आम मंदिर बाहरी गलु। नेक्स्ट आम कुआडे गले कौन कले सेटा मुझे को पार्ट 2 रे पक्का देखी आ शेयर भी करी आम कुआडे गले कौन भी कलु।